nk'uko byari biteganyije kuri uyu munsi turi muri Kigali Marriott Hotel aho ahateraniye abanyamakuru benshi baje mu kiganiro cya press conference ya Kigali Jazz Junction aho bari kuganira n'umuhanzi Gendry wo muri Amerika wo muri Nigeria. Bitunguranye ikiganiro cyabereye ahantu hato cyane bishoboka, byafashe ngo byabaye ngombwa yuko bamwe mu banyamakuru bahagarara hanze kugira ngo bakurikirane icyo kiganiro. Nk'uko mubibona urabona ko bitabiriye ari benshi cyane, ubwitabire ni bwinshi, ibintu byose birimo biragenda neza. Turakomeza dukurikirana uko ikiganiro kirimo kiragenda, tubereka n'uko bimeze, twumve n'icyo umuhanzi wacu arimo aratangaza. We also have a special appearance from France. France is the winner of the Future Talents competition, Future Records. And then we have also great DJs that will be entertaining us and the band. Right now we're